dengan list langsung cetak Desrati. Nawang rencana mangku sana ngemas yang pernisikan Wus ring suruh upasaksi ngelantur gocap ring puro desa Wus puro desa wau malih Jalungan manuhna jaga rek surya cari dulu Bapak.
Betandu kapau lagi. Dan kebasan cari ayam. Betandu. Makin ayam ngerampot balik bisa. Sirakin tidur si Gano begitu. Guru sirakin ada kelebar cari baca. Jeramangku kober Gano ambil jeramangku. Kober Gano ring Suryo ambil. Kober ambil. Kober Kamandan ambil.
yuk. Manggu siaga margang beda banget. Saya pasuwati namanya kira manggu. Terus nama urut. Banyak. Kalih aturan pujo panjenengan. Om Swastiastu. Majeng ring idana lingsir sane dahat sucian titian sane sampun ledang nastawayang ini pemargi acara upekara mecaru melaspas ring genah linggih sane anyar puniki napkala mali jebos jaga nuntun linggih ide batara sane linggih ring pura desa lan pusah desa adat Padang Sambian dulu puniki. Nah titiang nyade dan jero desa sepisan titiang ngangganing bago priangan lan ketua utawi panitia prawarga kekaryo wangunan pura desa lan pusah desa adat dulu puniki. Ring rahine sane mangkin puniki pulo paling niatnya inggih punika pecaruan lan pemlampasan sampun mewasta margi antar lan sampun mewasta puput titiang nenten lali ngaturang para semua majang ring jero bendesa saha perjurun yang sane saat dahat ku semua yang titiang sapuni ketaler kalian sabo desa saha perjuru sane dahat ku semua yang titiang sapuni ketaler ring manggala kedinasan puniki Bapak Lurah Kelurahan Padang Sambian sane sapun ledang rauh sane dahat ku semua yang titiang sapuni ketaler menawi wenten puniki taler Perajin desa Sugro tabi pukulun saking warih ide anak agung anom utawi anak agung lanang dawan sane dahar suciang titiang sanes patut subakti dan titiang puniki taler sapuni ketaler tansah puniki ring penglingsir penyade utawi bendesa abasan sane taler dahat kusuma yang titiang paikatan pemangku paikatan serati sekegong sapuni ketaler sabub Widyo Sabo namuah sane tiosan puniki nenten kena antar titiang nyarca siki kalih sane taler dahat tresnasihan titiang puniki retat kala iring titiang nyangre inggih punika karya pecarwan pemalas-pasan genah sane pacang angin nuntun kadi lengah inggih ida betara. Nah tiosan ring punika tunas titiang ring manggala 14 panjang adat puniki taler manut penganikan ida anak lingsir napkala puniki benjangan jagi iring titiang sarang-sarang puniki indek yasa kerti pastiko sampun ring ketua pemerajaan ketua pura dadio panti muasane tiosan puniki ngawit rahina mangkin iring titiang taler munggahan pejati mangde ngeras titiang taler yaknyo karyo wewangunan pura desa lan pusane puniki preside memadi antar labda karyo sida karyo sidang indon sangkaning pengeras titin ide sinarang sami pemekas kramo desa adat sewewidangan desa adat Padang Sambian ngemanguhaken kedirgoyusan dirgahayu dirgoyusa rahajeng rahayu slamet ringsor penduduh ide betara sesuwunan sane melingo-melinggih ring kayangan 3 landang kayangan pemekas taler ring ide betara rauh puniki pepuluh ini sampun pendat tuntun titian ring penataran ngapun pas besakih lan ring pura basukihan taler ring pura desa kerobokan rauh ring pura uluwat luhur uluwatu sepisanan taler ring kerajaan agung sakti. Nah tiosan ring punika pastiko sampun kadi pernikahan ida nak lingsir mangda taler ida dane nyihne yang karmo bakti ne puniki iring titiang benjangan sampun wenten titiang meduwe raga
anak agung biang putu sulir sugro puniki sane ketah anak agung Mimi Bunga taler sampun jaga mepunyo inggih dasar jinah kepeng bola nanging puniki wenten taler pengnika saking Denak Lingsir mangda nyarengan puniki indik yasa kerti ini puniki mangdane idedane keramu desa adat Padang Sambian puniki mangda nyarengan ngaturan mepunyo sekecidan puniki inggih punika yang presida antuk jinah kepeng bolong telung dasa siki 33 kepeng. Nah niki ngiring sarang-sarang angin nyangkepan punika jadi astun sampun wenten sane mepunyo taler tunas titiang kaledangan idadane nyarengan puniki pinaka cihna idadane sampun nyarengan ngawit saking dasar nyantos puput puniki mayasa kerti. Nah tiosan punika menawi benjangan yadnyo punio sane katur puniki kathah puniki kawigunan nyane ritat kalau benjangan sampun puput linggih ide batara ring pura desa lan pusah puniki gumanti raris ide taler sampun melinggih ring periangan sane anyar benjangan titiang kemanggalane antuk jero desa saha penjuru sinareng sami puniki presida raris nangun karya ngelanturan irika taler kebuatan init sarana prasarana sane kepica merupa punika punika. Mugi-mugi taler presida benjangan titiang prajuru desa kemanggalanan antuk dane jero desa presida raris ngamargiang sane kebos upakara yadnya nu sabo desa lan nu sabon ini inggih tunas titiang taler ring kramu pemedak sinarang sami rahinane mangkin puniki iring titiang masanakan ring gumanti nyantos Denak Lingsir iring sarang-sarang mukutan karya penuntunane puniki inggih sekadiasa punika menawi wenten puji lungsur atur titiang kirang langkung antuk titiang aturan puniki tunas titiang yen titiang sap dan titiang lali nikim titiang nyangkepan punika sane sap puniki sane kirang puniki mangdo dados nyangkep titiang misadio terbuka jaga nampelin puniki kayun idadane sinarang sami pengenikan ide sinarang sami laksana sane jadi anggen titiang lumaksana salaturnyane ngayah ring desa adat tuwene puniki inggih sekadiasa punika pinaka wesanane atur titiang enten lali nunas agung pangapura puputang titiang antuk muncaran paramo santi om santi 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 om.
kebut dia kan ini kebut dia ini mau kita buka. Orang berdua sini. Wah, itu di sini. Terus waduh, tinggal ngeliat doang apa benar. Ada bisa malam merampok. Gagalotan. Bersama ini. Kita karena pasti banyak dari
Rari Aguan itu Arca nomor menang. Topo Sri Uranyo Dewi Danu Urusan kita Padmo Sano Bambu Hiasan Kekale Hiasan Musuh dan Hiasan Bambu. Lelena Pak Karu lagi, Karu menang. Itu Betaro Panti Batu sisi keluar itu. Ini tampak caru itu. Lihat caru itu. Jebol sampun dados acara bebas. Suan-suan Buluku Risat Kale Jago Mariam Yasofeti Purnamo Tilak